So ngasigi topic asina electrolysis of aqueous NaCl tawdibko ang topic sina electrolysis of aqueous NaCl. Last class ki video da aina electrolysis of molten NaCl tawiko adugi video da molten or fused NaCl ga aqueous NaCl ga karida khenage hedu ai haigare ko. और ngasigi class ta hojik tawdoisina molten NaCl gi electrolysis process yengdebko cathode ta kana form tawi anode ta kana form tawi haraga asigi process se yamaru oi ko CBSE dadi yamaru oi CBSE dadi sigi process sigi maming chlor alkali process haraga kawi ko aduga akoigi manipur gi 10 gi laik tadi chlor alkali process te hana palamde Tobudabu sigi process si kana to enjoy preparation of sodium hydroxide to enjoy ko jing asi hojik sigi whole process diagram ama hanyo ko kitang short na yelake so sidan han last class ki to minor electrode leno sorry minus na kar tela lo have ni ko plus na kar sang lo adi sigi manung da kana yauni sigi manung se yaudoi si aqueous NaCl ni ko auna sida yaurkadaba ion se kana no hairagadi ai sida pingnu iraki ko aqueous NaCl haramina aqueous haikana kana yaure water yaure ko auna water H2O se kamaina ions ki form da yaurangani H plus mayam amaga H plus ain amahoti yektoini ko adu mayam yaramdoini H plus mayam ama then OH minus mayam ama yaramganeba chap manana NaCl dagi kana thulangani NaCl dagi Na plus mayam ama yareko then Cl minus mayam ama yaramganeba audi hojik sidi yengo aina last class ta haigibadu oxidation hairagadi loss of electron aduga oxidation ji kana da thoi hai anode ta thokane always time anode ta oxidation thokane ko manana reduction haiba taragadi kamaini gain of electron aduga reduction ji kana da always time thokane cathode ta always time thokane hojik sidi yengo ngasa hagido ten masina minus asang masina plus nangsigi battery hek on tobaga nangi minus ki terminal sida positive move torani plus ki terminal da minus kambu move torani oda khoina khangdosi hoji 8 ngasagi positive terminal yengasi ko 8 positive terminal da kana move torani sida yengo positive terminal da move toroi minus kangmuni ko odi nangi sigi manung sida kana yaure minus da ani laireba kana lai OH minus amaga Cl minus amaga yanare ko OH minus ka Cl minus ka ani sigi manung da amadi nangi sigi positive som side da move tawdoineba ani makpo move tawba yade ko ani makpo move tawba yade that means ani sigi marakta Cl minus ka OH minus ka gi marakta competition ama laaneo auna kana oina move tawgani haidudi nang class 11 12 tadi preferential discharge theory haraga lakani ko yanare ko auna pujiki preferential discharge theory do adu khangdamina nangi sumaina khaloba aina nangonda Cl minus ka OH minus ka kanano oi move tawdoini hangine ko adu kamaina decide tawni sumaina khalo Cl minus haiba taragadi chlorine mathandaneba aduga OH minus haiba taragadi
oxygen hydrogen moi ani sureba nang lamjen chenminaba matamda mi amakakta chenbaga mi ani khut samjinara chenbaga karambana yangani always time mi amakakta chenbaduna yangani ko aduna sigi Cl- khakta oibasiga OH- ani oibasiga lamjen chenminaba matamda Cl- sina oin yanganeba. That means nangi positive terminal la move tawtoidu kanano nangi sa Cl- sinebasi yare ko ona sa dumaina Cl- sina sorry move tawrani positive terminal odi minus haiba targadi electron ama gain toini ko ona gain toiba electron oina sida lose tawre kana form tawre Cl si loss of electron ina siki kawi ngasai oxidation ko oxidation haiba tar kana thoi anode ona sikari orani anode thokpa reaction nu orane yare ko aduga ina last class ta haigibadu sigi electron se minus ki term inadi haido ona karamdo purani sigi right side ta puro odi kana lai electron minus aduga ina amangi video da haigibadu sida same process si chloride ion amanasu torukpa ngairaga chlorine Cl2 form tobu ngairamgani haigi ko adubu sumaina khalo haigido chlorine si diatomic form da exist towi auna Cl2 haina semdoi aduga balance taw haigibadu ko balance taw matamda sidi kya tare sida 2 hapani ona charge amu balance taw last class ke tumaina songi charge -2 sidi 0 sigina kya tani -2 tan garagadi si 2 hapadu ko auna anode kana release tawrani nangi sida yauramba chloride ion khudima chlorine gas oina escape tawraneba then at positive terminal da yengari ko at negative terminal da mu yengasi negative terminal da huje move toward to positive kamuni ko positive haipa matan ani sureba H plus ka kanaga Na+ ka are ko ode ani sigi marakta competition la doni kana move tawada ke hedudi sumaina khalo nang jaga amada sigi jaga sida free da chak pi si jaga sida free da chak pi moi ani lei mi ani lei ko 1 haiba maga 2 haiba maga moi ani lei amma sigi 1 sina yumdagi chak kharaga charga laaba pone aduga sigi 2 sina chak taba misak nang sigi free meal piba matamda chaba gi chenba matamda kanana hana chenkini kanana thawai tana chenkini 2 sina hena chenkini maramdi mamonda chak amata yarukteba ko chap manaba case ta aina H+ haiba taragadi electron kya yawi sida 0 electron heba aduga Na+ haiba taragadi electron kya yaujare 10 electron ni ko auna amma electron yaktaba hydrogen H+ se sina oina kanada move tawrani nangi negative terminal da oina move tawrani sorry ona kamai irani H+ sina negative terminal move tawna plus haiba taraga electron deficient oirami ko kya deficient oi amma +1 oibaki ko ona deficient oiba electron ama gain tawsilani aduga kana form tawrani hydrogen form tawrani chap manaba case ni ko asa adumaina lawro hydrogen si mathanda exist tawba ngamde ona diatomic form da exist tawbanina 2 iro balance tawro ona sigi hydrogen ani oiramina sida kya hapani 2 sorry so right side ki charge kya no haiba ta si kya tare 0 si ibam thokte ko ina balance tawbadu kamaina tawge do takpagini 0 so right side si charge 0 taramina left side charge 0 tabam thoi ko ona left side ki charge sida 2 sina sida +1 into toro +2 tare ko do 0 tahangi haragadi si -2 tahan batai -2 tahangi haragadi sida 2 hapado aduna nangi sigi manungda yauramba H+ khudimaksu hydrogen gas olaga escape tawra chatkhraneba yare ko aduna nang sida tawisi kaino gain of electron neba ko gain of electron kai kogi sida reduction kana thoi keto ona sigi
ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ electrolysis of aqueous NaClꯗ anode कना फॉर्म तौई हारगदी क्लोरीन गैस रिलीज तौई हारगदबा कैथोड कना फॉर्म तौई हारगदी हाइड्रोजन गैस रिलीज तौई हारगदबा हौजिक मेन येंगुको मुन्ना नंग ngसाइगी सिदा H+ सिमा हाइड्रोजन ओइन थोकरे को Cl- सिमा Cl ओइन थोकरे नंगी सॉल्यूशन से कना लेवी OH- का Na+ का लेवेबको औना Na+ का OH- का पुनबा तारगदी नंग कना तारनी NaOH that is कनानो सी बेसिक इन नेचर ने बेस नेबको औना नंगोंदा सिगी प्रोसेस से preparation of sodium hydroxide हाइने इरसु याबको औना क्लास 10 की मणिपुर बोर्ड तदी preparation of sodium hydroxide तो सुमाइने यावबनी यारेको that means sodium hydroxide si kanade phang electrolysis of aqueous NaCl तौर मतुंग फंगनेबा अदुगा क्लास 10 की CBSE दसु NCERT दसु याविको अदु NCERT ददि कना पले नंगी सिगी whole process से नंगी aqueous NaCl दगी NaOH prepare तौरपै process से chlor alkali process हारकोबको क्लोर को बुगी मरमदी क्लोराइड वर्ड ची क्लोरीन दे लापनी को नंग सा एनोड क्लोरीन escape तौगिबगी अल्काली हारगना होल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से लोइर मतुंग कना फंगोवी सोडियम हाइड्रोक्साइड फंगोवी को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कनानो बेस नंगी बेस सिगा अल्कालीगा चप मानै को इमान मानै नोंद करी हाई वाटर soluble base alcohol की कवी अल्काली औना सिगी NaOH सी वाटर soluble base नेबको औना सी अल्काली फॉर्म तौबनिना क्लोर अल्काली प्रोसेस हाइरो यानी खलिको सिगी electrolysis of aqueous NaCl सिदा ज्ञान तादब यारोगसु कमेंट तौरो को परे लोसिलस।